Ay, makabanog matikas to'y. Ay, nagkapwa maya. Ang malmalam ka nga, wan diti balay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursor ko nagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag ata da nakita. Grinder, tay? Grinder ti bawang kas kada sibuyas. Daytoy man na kita basit laeng portable. Ay, makagiling nga ron day ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia karubata. Nakitak nga iso ti us-usaran na amang papino iti bawang. Day ta, tinagmalmal mabinirok mau. Muna. Hindi pa ilakayat ko ti gumatang iti kastoy. Naimbag tada nakita. Ay, makabanog nga ron ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa ikatay kayat ko agatangan ang jak na sa pulan. Ano man ang day ta? Kay nga'y basit nga ice crusher. Adamot la portable lakas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, jak amaw. Ay, adu pa ati kayat ko agatangan. Hangam jak amon no paggatangan iti kakas jay. Nasaan ka nga gatang-gatang ka saan ka matabak nang? Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati ada karbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmat iti kayat ko agatangan, Fidel. Ay na, ay, nagpintas matan tabado, Mari Roseng. Agternaw. Naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad da ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay dita kulor tibadaw. Ay, sigod na po daw ak maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Na, adamot palpalang gwada. Kasano, kanayon nga agpawit jay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akimaro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpawit na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na maray. Naudi ka mo tan. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabitlaan na. Ay na, si Mangpet nga mintay order ko a sapatos iti online. Ha? Anya day ta apagor order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpet ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ang aming. Kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isurunak man balasang ko? Ha? Ne, di yu pa'y amo ayat may papan iti dayta, nana. Ay, anyat amok di tangay. Jack nga rod amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay, kasano nga rod ang maka-order kayo ngay, no awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan mabalin nga i-orderan nak balasang ko? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo aya, ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang ko. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Darya, ada umaw-awag iti silpon mau. Ay, sung bata madlakay. Tanay, ang tigdigo sa. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws, apay aya. Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan da gito order na. Si Mangpet nga minon.
Kanya nga order na balasang kao. Agduduma mga tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Ha? Sige tata, tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige, bye. Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko kan to'y ternaw asan daw kan short pan ko. Mayat matlaang lakay. Agita, order mo iti online. Wan! Ha? Nalaklaka kan iwas banog. Huh? May sala nga order mo, sumangpat adagusan. Ay, yan. Ay, adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmat ngamin ammo iday. Hey, inggatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan natang iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Weno fish. Kasjay. Ay na, bay-bay ampay ladag kita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga ro tinaglakwan tayo iti walis. Ay, mangtad ka tayo nak makichinday tunbigat. Ay, awanin ah. Hey, in shopping kon iti online. Anya! Inaala kon tay impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay ternaw abado na. Kuna na nga impaw iti anak na ija abroad. Nga, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na. Tapno kasla imported. Ha? Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. May naktulungan nga agmulay ti papaya. Tano makamulat ha. Agdalusa kadag iti mulak aprotas ka na natag. Ay, nagpudot. Na, Sikan kan adang amin papanak. papanam. Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apayawan lako da iji istaur. Ada, anggam, nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mo amapan. Sa anak nga aglugan, magmagnaak, tairampak, to'y terno abadaw. Anya, nangalaman na iti badaw. Ay kat, as usual in-order ko, ijay online. Nanadarya, pudno aya ni Isme ti pag-orderan nyo iti online. One idmount. Apay aya? Kuno overpricing ni Isme. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mat nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mat daljay. Wala, nga miso ti para order yo sanaya. Awan. Kuno dakkel tinaynayon na iti order nyaw. Kun piki dag iti order nyaw. Padasin nyo ti ag-order kanya, tapasig nga original tinakaw. Online mat laan? Wang, ang sa bali mo ti pag-orderan tayaw, tatalagang original. Sana sinsinan ti produkto da. Anya? Sige man nga raw. Padasag tuman nga raw, inton sumarunaw. Nakay, kwartam man. Pangalak ngay mo, kainalam mo aminayin. Apay, di ka pa'y agla ko itimulam. Aya. Intun umay alawas pa yung agapit ha. Tapno agigid tanda maapait. Ay, itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit din. Apita mo. Intun umay alawas pa yung round. Apay pangusaram iti kwarta ayamanay. Basta. Adda ko magatangag. Napuskol akaldero day jay kat. Sayang. Sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditoy. Pangusaram iti adu akaldiraw. Ay sayang nga road. Tanakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta wang kwarta.
Naimbaglakit din ta nagpaili nila kay. Ay, gundawayak aburasan dagito'y mula na apinya. Ay nagdadakkel. Kan naluom da amin. Kan nagadugayam timula na akamatis dito'y. Kaskada tarong. Ay, burasag aminan. Tay nakila ko ijay ilay. Rugya kon ti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa Balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakok ita. Ha? Di man, ninanam milita, tisigod apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa, nagapa kami iti dayjay abakot. Iso asika ti paglakwak. Ang di mo ibagbagakin kwa na wan. Sikrito talaang daytoy. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Intun sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa, gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kanto man ng tipang tudan mi iti lako may inton sumaruno. Ay na, filin lakay. Ay, napan ka ni Jay Uma. Kunang nga ron abapanak, agam sa paaklangan inton bigat. Ay, sos, kat nyo naggapuak ijay. Adya tinaramin mo, Ijay. Ay, kunak ngay nakagdalos. Agam awan mo tandagi jay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mo na aya dagitay bungat pinya. Kamates kan tarong. Kanya binuras, kat inton umay pay alawas aburasag. Anya! Ay, sos, awan damutan. Naburas mo't aminan. Ay. Sino nga tinagburas? Ay, jak mo ang mga nudimano nandito'y tay agtatakaw itimula ijay kabangibang a barangay. Ay, awanan. Adan agtatakaw dito'y lugar tayaw, lakay. Simbang peten, te order mo na. Dagito'y nay. Ha? Ay na. Nagdadakkel akal di raw. Nagpipintas dapay. Wala na. Ay. Quality talaga. Ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Di kita na, kita inyo, Ay na. Ay, nagdagsan mo dagito yan. Una, ka na pupus ka. Kanda dakay. Pang okasyon mo dagito in-order yun na. Wan. Tapno ada mausar inton ag birthday ak. Tay bayad yung rodin Adtoy. 5,000 pesos amin dayta. Ay itay shipping pinangay. Di mo mo inayon di tayo. Na, mano ayat shipping fee na. 1.5. Na, Nalakadaytan. Tamamok jagi deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta Sa nabalit, quality mo da kita. Ay. Agpaot iti mano atawain. Ay, wag gayam. Ag-order ka iti bag. Taingin na bag. Ang nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. No ni Isme ako nagnina. Sige. Anya abag dagita nga Ay, yagyo pa iti 1.5 a shipping pay. Ang mga malipatan niyaw. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damatan dagiti natangkan protas ta. Lakay. Ay, mamwaklan wa sino tinagtakaw talag ti mana. Agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang mamwak ay ikak iti pagnakman na. Martiluwag ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam-gayam tinagtakaw. Maiturad mo adangran. Ay, ure ka sitgan nakabagyak. Ure ka mong ti pamilya no matakwatak. Ay, ikak iti pagnakman na. Ha? Nasayat ay tagtakaw kat samay. Basol na ita.
Day talag namnam ay tiyam mo da nga ramidan. Yung overtime mak dagi jay mulak ngam tinakaw da kidain. Ay ka. Wen nga rod awan lakit nga rodan ti ilako ta. Ay, sana balay. Tada pa dagi tay mulak a papaya ay jay bangir nga umak. Ha? Ada pa'y ayam mulam ijay? Ada! Hinak to burasan tayo sutila ko ta. Malulumdan, kin nagdadakal. Adu aya? Ado papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo tekniko siyaw. Ha? Ay katuwin Anya ngay ang negosyo da ita. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo no dagkasar. Kino nagnginaabang tigaon ita? Na, adala ka? Kagurder ta, may sasit day gayain. At daba daw dagiti abay, at dama gaon dagiti agkasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalaan, kabailam day kanana, sikapay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan nak, tada aramiden ta, Edmond. Tulungan nak nga agburas iti bunga ti prutas may. Tainta ilako ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day kalagayam, ariglado na. Ismay! Mabalin ka day, ano ag order ni Nana Madarya iti kumkumpor may. Kaya di mo alalaan ti order na, Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Anya! Nay, sino nga ti pagpapa-orderan na kagsasarunum dagiti isang sangpet na nga order na iti online? Ay, jaklaan mo tata. Ay, Ngam amang ano nasuro nan ti agorder iti online. Ay. Kit ison mismo ti agor-order. ay nagluko day jayay. San matunay nga importante dagiti order na. Kin kadwa nagagatangan na kababa daw. Ay, naadi ka nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria tata. Yang roda mo ti pagalalana. Malaksin iti pensyon na, iti kaya na senior citizen. Lakay. Naggapuak iti bangir nga umam. Kunakapasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga ti mulam a papaya. Anya, sasawambay, jak pa'y nagburburasan niya. Anya saan? Awan mo't bunga dan. Dagijay lababasit a bunga dati nabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalin tayo ito yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ang amita, sanay. Ha? Anya nga ti aramidam lakay. Ay, pasapula maambwak no asinaw dagitang agtaktakaw. Apay ngay akas to ti simangpot nga order ko, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mo't daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Namambaso ko di tanana, kasi kati nagpilay. Inorder ko laan. Saan kumaala ko na gina? Wina, ngam apay ngay akas toy. Nagpintas iti picture. Angam nagalas mo't gayam. Bayadam kit din tayo Tanay binakapa kung di bayad na. Ay man, Jack! Jack ala, unday ta. Saan nababali na? Ngamin ka na orderan. Simang pwedeng. Kung gayam. Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singirat. Tanagriga mo tinarami kaw. Ay, makaamo ka. Basta Jack ala, unday ka. Period. Ada pa manaknak mau iti day tangay bagbagamit maun. Ada, nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya tata. Ada dito silpong kaw. Anya, no, tiawanan ba'y na daryan. Kung isumulan ng buras, iti mo na po kawamulayaw. Anya, ay kung di damag kanyak, no siyak tinagburas. Ngamiso magayam. Ay awanan ba'y na bakbakitanan. Kung na napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung hindi na inalatin pa order na. Iso ngayon lawlaw anak, ti asawa yaw.
Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maramin mo ti mangloko kanyak. Basit mo't laba, nagdayta, lakay. Basit na badag nga. Kaya nagdakkel ti logi ka nagijemulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Inwaldas mau. Sure, lakay. Magibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manja kaon. Nadidigra akon. Tapi kimot jay si mangpet nga order ko. Wan babayin mong asawa. Agsinatan. Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Aha? Ay, pakawanan na kuman. Kaya mo, paypaysuan da sawak ti mangisina kanyak, ngam na imbagtasaan matlaan. Bunga la siguro tinakaharap ang tutna. Isuan na isawang na ti kasjay. Liniklik at matan ti kanayon nga agorder iti online kat tinulungak lang ang tasawak kadag iti trabaho na. Alakastaan ti pagaya mo, Daria. Please like, share, and subscribe. Thank you.